Mutegeri tugikungwira miaka 10 ya gukunenkera mwago na nteto chiama itikwendera aja ndene ya Wero TV ne tukinyite itagaria ringere nene ria gutigira ati turi na ogwe magita jonde TV ne thimone na kinya computer ne yaku utoro nande ne digital na netwe tutongerete scan QR code ede ire TV ne yaku thaiji na utonye kiri mutandao jwetu jwa www.werodigital.co.ke kana o download app yetu ya Wero Digital othikire Wero FM na kinya otege Wero TV emwe kwa emwe onare kunthe ukethirwa ori tugikungwira na kinya tugikuretera mibango yetu yonthe na nandikiriro reretu rwantukuya na rwane ati aramisi nthiruge karo kya mbunge nene getire mwanka mathaja utuko ambunge bakiri ngaira muswada jwa finance bill kura ne kumakania amwe nabu amwe ba Ameru Kinyatha Kanithi na Embu ne bamwe ba bunge igana rimwe ba 80 na mugwanja bara batari ndene ya gikaro giki mwankene jwa 2024 abunge baba Okaire ba Mount Kenya East ne bamwe ba bara baringire kura nikenda gukurukia muswada tajo zuria jokirie maandamano jama nene ndene ya Kenya na gutiga makomi ja yuthi bakwite na bange na ngurario kinya Ajameru kioria nande ne kwethirwa gutira gikaro kya ntuku ya Aramisi ne ogwa kana ne kwethirwa bare atongeria batina murungamo abunge bare baikagia maoni jao mbungene kana ne za mtu uria wabathurire utuko bwana ari watwenda kuigwa kuma kiregwe kwethirwa ne ugukenera ngugi iria mubunge waku akurita mbungene ne ugukenera ngugi iria mubunge waku agukuritira mbungene arandiria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinya kiri mitandao yetu yo kinyaneria na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya mwanya ore tugwita na mbere amwe na ntitira nkoreterete ni Yarato kuthurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Layer Premium Fortified Sifted Maize Meal na Layer Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Layer Premium, nurturing the world. Akariba mao wa kuthura ni gukurukwa kwa finance bill bakimeneria abunge na Rais Ruto. Regional Commissioner Jacob Ouma kweza na mukana kiri baria bakubanga wenyangia kiri maandamano za Alamisi. Mubango jwa nkatha mashinani kuguna ikundi bia ekorontere chalare. Rais Ruto kumeneria bunge bare abatira gwataga finance bill mbaru onde munini wawe amurombete kanya kange ka utongeria cia Weru. Mona nireto mathithio ni Gladwell Mwendwa na ningeto Maureen Kinyana nteto chieto chikambiria athaiji onde watho bwakigina 2026-2027 bureketie gukurukwa kiri mbunge nene akariba maoane bandikithitie maoni jao baba inge bagitariria kurega kunganirwa kwao bakiuga watho bobo bukongera ngarama ya utoro ira tayari etkwithirwa ati kumbana nayo nkurukine bachokete bameneria abunge ni onto bwagutatira akenya na kumikurukia kinya nyuma ya Kenya baba inge gutariria werone bati kumenda nkuruki bagitariria kinya kethira mbunge eje ni ajokete kanya kwethirwa gakega gakuthurania maoni na njira ya public participation. Mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi ni abathikirite na gututumira riboti ije taifa mushine omawa ni kumwe tuthikiritie maoni ja karijegi muswada jo kimbesa jura kurukirwe ni abunge na burio akariba bariuga bategwiritwe kinya anini nonto mbibe torara ngibere beto kuluka finance bill ibe ki mwananchi wa kawaida babu ile kitu kita public petition arore mwananchi wa kawaida abera ate kwenda kulukia na wewe tandana national assembly ibakare ndego nonto yakaba Ruto to baita kauri ba kuluka finance bill without mwananchi wa kawaida wete kanira village bilu na ara netanyo
na tuko dhairi ngito kone baracho krendene national assembly wera itarengia ntuba ya kuria mwananchi public participation baita ba kulugia finance bill bongo ko bongo so itu kwenda kwera MP betu ba county ya Meru na inya bara ndene ndero Kenya bara national assembly ba menya mwananchi wa kawaida batu itu badhurena itu ba igire bungera na batu itu na uwe itu to kama tete kura jeto na 2027 anko ndobera no mene teke liba miona bwo mwananchi wa kawaida na noete punda amechoka batu wanabonda bonda neto inyelegire na to inyelegire na njire kario down the mbere ibagelo kiri finance bill na finance bill ya bagelo kiri thai mauta turura 220 na kusema ukweli 220 ra thai bakwengela rengi bai yani kumaanisha baita kuendelita drinki manada tu batu wa mwananchi wa kawaida ito inyelegite pio na bila to kwenda kuwa kan kwenda kwera bonka MP okumenyare igembe yonde wa tene na ibange aithuranire wetabia yotia obisine nonto bonde katwito bania rukiriro rwiro twebaera ora muntu aera mwire oitura oninga kurana finance bill nonto te public participation ankora na finance bill nonto mbatwe muntu taito to John Po ata public participation ayo toria kai to na to te kwenda mbagilo nyange 2024 na 2025 so inkura batu tukari antu ba egembe South ongozi bo John Po to ndoboreana tukondobrea etura ni tabwo etukwa John Po utunyira aranga ngire ne ugo mumbunge utwagira girasi ni umwe na musiari aeta akaimbethia mwana asiako alafu aeta amura suti orendi mwana una akoneka na kasoro batwe ambunge nya batu agira girasi kana batu njira na batu maisha yetu itunyeletwe onde ruwa ka batu maisha yetu yakethira ya bui tuketha tutena barabara batu nya mwana ena afya oeta amura kibuga mutumbara ekira no ka mwana oneka ena afya lakini batu thai turuwa iwantam bonka mpia kuluga finance bill ya mwaka yo nonto no tumisa na kunyanyasa mwananchi kangu sana Meru County twethete magi no turinga kura tubenge bonde ga tuthethuka nonto MP bathukite Kenya nonto githi baro kuluga finance bill ye rais otonto ndia kwethia wengwa MP bateo batumete rais to aka dictator mbi wira kulugirwa u kithani alamisi twetura tuinde twenjirene tuki one time Dennis Mugendi, Weru TV, mushini o Maua, County ya Meru. Ngikuririkania rwarere turantukiana rwaturi kuria ni gukenera ngugiria mubunge waku akuritira mbungene ni gukenera ngugiria mubunge waku agukuritira mbungene itanambe na kwaranira na bautwe kukurukira namba ya SMS 23578 na kinya mitandao yetu yo kinyaniria ngita nambe na kumenyithia nteto Eastern Region Commissioner newe Jacob Muganda ne atumite mukana kiri bare na mibango ya kureta gasagasa na kinya wenyangia bwa utonga kiri mambura zaraza bangiri ntuku ya Ramisi taunine ya Embu noretie abiashara kwa Borisi Kanya kubakariria biashara chao nyuma ya biashara babago chietia guikaria bobongwa nyuma ya wenyangia burebo akujererwe kiri maandamano za ukabere kukaririkano miaka ere ekurukete maandamano za jenzine za tigerere kumuntu mwanki kuobisi cha thirikare irio ya ngavana cha KRA na kinyobisi cha kiama kya UDA Rita Mwaniki gatumenyithie nkuruki. Eastern Region Commissioner newe Jacob Muganda ni ovesanite mukana kuri andu aria marevanga gukarurungana Aramisi ya kiumia giki ati wona methirwa makithukangia biashara ciene kana kurigiriria avuri biashara kuruta wira wao ati magakorwo magiocerwo makinya mavio makiwatho ni urauga mvonge cionthe cia ugitiri magakorwo metho makiria gutigirira biashara cionthe ni ciathi na mbere arurungani mateguitonyerera sababu hatuwezi kuwaruhusu watu kuja kuvurugia wengine amani yao. Unapata kwamba mtu wa pikipiki bodaboda hatafanya kazi yake, mama mboga hafikishi mboga yake sokoni. Tutakuwa ange na tutakuwa imara kuhakikisha kwamba wahuni ambao wanataka kuvuruga, na mimi nawaonya, natoa onyo mapema tena sana, tena peupe paruwanja, hatutavumilia vitendo vya kiuhuni.
ni urathi na mbere kuva mukana ikundi cia mitoi iria itonyagirira mirurungano na gucungirira wivangia munene ati wanao wona magwatwa magakorwa magiocero makinya maviu makiwatho. Na mojawapo wa masuala ambayo tutashughulikia mambo ya magenge, mambo ya wahuni na mambo ya watu kutumia na kudandia maandamano ili kuvuruga amani na kubwaga zani na kuleta wasiwasi na mtafaruku miongoni mwa wananchi. Hilo swala tutapambana nalo. Ni urarikira kuria avuri biashara gutigira thigari wera wa ugitiri wa biashara ciao. Ino ne vuva ya avuri biashara aya kwivita kugitira biashara ciao vuva ya mitoi kumathithukira vindi ya mirurungano na kurikiriria o kuthia thara nene. Hivyo basi wananchi wako na vyombo vya dola venye kusimamia kulinda mali yao na maisha yao. Na hivyo basi vile vyombo havijashindwa na kazi, havijafeli, hivyo basi wasijichukulie mtu yeyote sheria mkononi akaanza kusema tajilichungia mali yake. Tupo ange na tuko sawasawa kabisa. Kwa hivyo wawe watulivu, sisi tuko imara. Kama mtu ni muhuni, sitapambana na wauni. Ariti miario ino ari waviciri nene ya ugitiri mwena wa irathiro vuva ya mucemanio wa ugitiri thiini wa tauni ya Embu. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Athenjeri intere chia Tigania Central ne baritete kajukao nde maandamano ja Gen Z jerigeri tariki 25 ne bakuria arwaria kwe wakanya bakiuga ne kwithirite na makarika ja enyangia gutonyera maandamano ja thiri na kinya gukoneka thara enene baugite bageta na mbere kwa mwingi mataro jegie gutara tongeria babega. Brian Kimathi gatumenyithie cio. Bamwe baunja batonisa mwanya ja Tigania Central nandi ni borite nthiguru gutegera njira ya kwaraniria antu a maandamano kiri kwariria mathina ja moja nthiguru. Tore aunjia itukwimiza muno kintu kira kitethakia antu ni kwaria na kuwatanira itukwira na beto babaithe itubendete na akichio ira bakuthetera kinya batwe itubaunga mukono na njira ya kureta antu bone kwaraniria njira mbere ni twaranire tore amwe nabo tuinietie tote kureta untu burabumbikia kuta kana kwenyangia utoro ba muntu rongi muntu narakia na akathikirwa kuturenge baromba no ntu tutore atomiri tukona twakulukira kwaria gukulukira kwaraniria tore amwe tuiganwe kana turete ngwataniro ya kwaraniria alafu turombe tore amwe mwathani Murungu atuoria ku antu beto babaithi mibangora beni ote mithuku lakini twenda muno muno tweka Murungu mbere tukiromba na tukiromba muno tuiganwa. Bakiaria na nyomba cia nteto mikinduri na araba kubangaga gikaro kia mucemano ja maromba ni batumite ntumiri ya thiri mono kagitaga kaga siasa. Ikuromba atongeria beto bagi siasa tubendete mono nonto Biblia nitonetie mutongeria Murungu eyana na nonto babu atongeria beto Murungu atoete babwe baraba ikuo na kinya baraba kagombea baraba kugombea gatukuromba siasa ire ikethira ire kuo mwaka yona mwaka yongi ciithire cia thiri tukaria antu a Murungu twenda kona kwina thiri nene tukaria antu a Murungu tutenda wikwa kwitharika yutika. Kuruki bakiregana na mitugo imbira ithiritwe gikunjirwa siasa ne gutiga wagagia kiri mwingi na ritwa ria maandamano untu bakuga bukinyite mwanka makanisa. Antu beto babethi ndene nthiguru yetu ya Kenya ingwete kiiba Nikolani enough lessons mwanka utokinya that yanto ibatu maero bowe ko wana siasa no babatumire mimbi ndikenda babona ite ba push kinya kwenda kwena chaos lakini hato kwenda kuua crime does not pay. Manto ya anto bawetwa goons na Kemiru tombo beta mikora kana miuni lakini abamwe bageta kanisa ene kuthangalania kanisa na itu koromba baraba witwa sponsors bangun barekane amanto jau nonto Murungu ate kuwerwi manto jau. Ke reportela Weru TV kuma Tigania mbita Brian Kimathi.
Ureo kumereria matagiti kiongabana bwa Meru ari kinya mubangania wa kiama kia DCP niwe Mithika Linturi ni arombete Ameru gwata Rais Ruto kibindi kingi kia wathani akiuga Ruto ari na marandu ja maingi ja Ameru atirite. Linturi ni achokete aramira ngabana wa Kagitene Gaka niwe Mutumantu Ithinki akiuga atwikite mturambu kuma akuthaganu otongeria aritete miarije kirendiunga ntere chekunate na kinyamulika Motugikare katumenyithie chonkuruki. Narua morweri gide kiongabana Meru Mithika Linturi na ariongerete biashara bathoko ya kunate na murika tigania isti kubakethia na kwaraniria na bo na naboretie barekane na mantu ya Rais William Ruto akiuga mwankene jwangirije mirongo ina mugwanja baringe kure kumwania nikire ugite mirandi ya weti na mbere ya kura cha mwaka jwangirije mirongo ina jere ibati kore wa korona tenyumene na kiuga kuringana na we Rais Ruto na gwithetie Meru kimirandi ya weti na mbere. Yale mambo yote tulisema, he has not done 10% ya ile mambo tulikubaliana, na kwa hivyo sababu hajayafanya, mimi naomba kusema ya kwamba sababu Kenya imeumia, wananchi wanaendelea kuhangaika na kondi za juu, insecurity andi ambazo hasijatimika, uchumi, mambo ya maisha imepanda. Tukatae William Ruto kwa kura za 2027. Kingiri Linturi na enyeretie kugwatwa mbaruni ya Meru na tongeria bangi kenda baga karanthe gutigira kithurano netwitite no mwanka bathure mutongeri okagite okura cha Meru na migambo eje nithirite kigwatwa mbaruni Felicity Nkirote Mbiriri. Tuongee, tukubaliane ni vipi kura ya Meru inaweza kuwekwa pamoja na tumpigie kiongozi mmoja ambao tutakubaliana na nyinyi ili aweze kuongoza taifa letu, aweze kumaliza ufisadi, aweze kuhakikisha atatimiza ahadi sile atakuwa amepeana, ili tuweze kuhakikisha heshima ya Meru imerudi. Linturi na meneretie ngabana Mutumantu Ithinki akiuga thaiji aingitie rambu mono na ethira akiurwa ni mukari wa Meru nikire ugite nandi ni kagita kawe gakwana. Amesahau ya kwamba yeye ni yule kobe. Kobe alipandishwa kwa mti pale akasahau ana miguu. Sasa yeye ako pale juu anatapikia wale wengine wako chini. Mnataka tuteremshe kobe mwaka ujao? Twera miankuru we tombonoko tomeanie echoke nchera ya karati ya bungwa. Wangapi wanasema tupeleke mbonoko nyumbani? Mbonoko aende asiende? Muthiene Linturi na ugite niwe weyete gucokia gitio kia Meru kimirandi ya weti na mbere. Naomba kura yenu ya ngabana wa Meru. Mkinichagua tarehe 10 mwezi wa 8, nitashughulikia hii soko iwekwe kabro, itengenezwe maji, watu waweze kufanyia kazi mahali ambapo ni pasafi. Hiyo hospitali tumesemea tutaitengeneza, sababu andoba ko kunate lazima tuwarundishie heshima yenu. Kiripotrande toshia Weru reakwari etwa ni Mutuge Kare. Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki nekirite miario yawe ya igoro inya aria ugite kuri no batu bwa kuongera Rais Ruto kibindi kingi kiotongeria akiuga miaka 5 eting'ani gukinyaniria kiroto kiawe kiri Kenya. Ugambi bubone bwige kine ngabana Cecily Mbarire uria ugite thirikari ya Kenya Kwanza ni itete ngugi ikuonekana kwaune kubatara kuthaganwa miaka ingi 5 ya wathani. Nawe Rais Ruto nonekete kutharikira bunge baria bararega na finance bill akiuga ne achiendi. Anthony Kathenya harina riboti taridia.
akeli mambura ni magukili urimi bwaka wa kaunti ya Kirinyaga mambura maramara tongire tuni Rais William Ruto na gukinyonia tongire bangilio magavana wa Iguru na Cecily Mbarire abunge mwanya na tongire bangi kumakile thirikari nene munini wa Rais Kithure Kindiki ni athiete na mbele kulingira ndebe Rais William Ruto na kwinyire migambe yae ati gutio katiba igwetete ati rais agatungatita rais kwa gipindi kia miaka 5 wake kulingana na Kindiki katiba ni eliditi wega ati rais wa ndea Kenya batile gutungata kwa miaka 10 na bala bakuga one term bate kumenya kile bakugweta. Katiba ya Kenya inasema hivi ya kwamba rais wa nchi atahudumu kwa kipindi ya miaka 10. Miaka 5 ya kwanza, alafu baada ya miaka 5 arudi aseme vile amefanya mambo ya kahawa, aseme zile barabara amejenga. Kindiki akiwa katiba yongwa nitikirite guti rais amba kwinge miradi yonde ya mawira ni mae kwa miaka 5 wake. Ni kwa sababu katiba imetambua it is not possible for a president to initiate, implement and complete programs that can transform a country in only 5 years. Kwa hivyo katiba ndio imesema 2 term. Akiari na Rais William Ruto ni amenetia bunge balabedhirito bakimenele muswada mujeru wa kigena na kuga bunge baba bate kumenya kile bakuthithia ya kwamba kuna wabunge wanapinga ati hiyo mswada. Sasa wewe umetumwa na hawa wananchi wa kahawa uende bunge usimamie mambo yao pale. Kwa hiyo bill mimi na sign kesho ambayo wewe unapinga, iko pesa ya kahawa, iko pesa ya mbolea, iko pesa ya kusaidia wananchi wako, na wewe umeenda kuambiwa story na watu ambao hawajui nini inaendelea, wanakuambia ati uende upinge. Hiyo ni kukosa akili ama ni kuwa na akili sijui aina gani? Amuna ogwo kagitagaka governor county ya Embu Cecily Mbarire, senator county eno Alexander Munyimo Ndigi amuna tongole bangi balabala ali musemanio ni ojo ni bagwatanirite na Kindiki kulingela ndebe Rais William Ruto. Sasa hata sisi kule Embu tumesema tutauziwa uoga. Tunajua ile kazi President William Ruto amefanya na tumeona kazi hiyo na macho yetu, na kwa hivyo hata huko tunasema ni 2 term. Tunajua rais wetu kawa ilikuwa 60 na saa hii ni 140 150 ni sawa. Si tumesema tutaipa rais tamu yake ya pili. Nataka munionyeshe na mkono Harambee. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathinya. Na mutegeri kiriro aria rwetu rwa ntuko ya narwa turi kudia kiri kumania na mantu jara jethiritwe ezagita na mbere jegie mbunge kwithirwa igikurukia muswada jwa kigena jwa 2026-2027 na ndi turi kuria ni gukenera uriti ngugi bwa mubunge waku ni gukenera ngugi ria mubunge waku agukuritira ndene ya mbunge eta na mbere na kwithirwa ukiaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS 23578 amwe na kinya mitandao yetu ya ukinyaniria na nkethirwa nkithoma maoni jaku o uria tugwita na mbere ndikagitene gaka gatwethe tukinogoka anini tugicokera tukabumenyithia buria abunge bethirite bagetithia na mbere gikaro kiao. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Yet
yetu sako nutu tutongeretie okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia mung'anajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage muthido jwaku kenda wonaga maketha urakubatere ni untu bwantito nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turarore akwinagwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda nyumbani anywhere. Hey! Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda paa la nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyenye na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa kinyandukene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta gogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Kawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Ji nice na nice extra premium. Yay! Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu geshia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na inge nyinge. Ujokane bwetete na mbere eja wigwatire kosi ekukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m., Domenica Monteiro at 5 p.m., Be My Sunshine at 6 p.m., and Avenida Brazil at 7 p.m. Central African Time. Only on Novelas Plus.
kilima kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kiboko yao. Emelok na nana na lelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takagekana na nkero kerenja sietu. Na ukatikana kila vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Behind every great healthcare professional is a heart committed to service. At Outspan Global University, we believe healthcare training should shape not only knowledge and skills, but also empathy, compassion, and a commitment to serve humanity. We invite you to pursue degree courses in Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Clinical Medicine and Community Health, Bachelor of Arts in Psychology, Diploma courses, Higher National Diploma in Critical Care Nursing, Diploma in Clinical Counseling Psychology, Diploma in Clinical Medicine and Surgery, Diploma in Health Records and Information Technology. Certificate courses include Certificate in Health Support Assistance, Certificate in Health Records and Information Technology. For more information, call 0713 666 800 or 0711 277 009 to apply today. Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Got to file and pay. Me was in stress. Saturday night be June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni nyingine na lazima upande zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Mimi niko jua kali. Usipolipa unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio wana usafanya. Hey babe, kwani who side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Round hii, make sure you file returns. Ingoko gwatoge ni orengi kirinteto chietu chia ruthemwe ni kenda mbithiro ingi kuretera nteto iji na njira endiku ngita na mbere na gukuretera tione ate gwakagita itwithirite tugiwikira gwe mutegeri wetu wirane bwa kwero ya mibango na kinya ibindi bietu ni kenda gutigira kugwithiro kikunika na njira enjero na ya mwanya kuthingatira mworoto Jona nde Wero TV ni ambirite mubango jwankatha chietu mashinani arena arua tutirimanite na ikundi bia ekurontere chalare na kubaigika gukurukira achore ba Wero TV baki biashara ekuruba baba kewa mataro jegie mbecha ne yetu sako na kinyakuritano njira injega cha kuigika nja chiao gukurukira kambuni ya mutu ya Joy Millers kana Kavagara. Edwin Gatobu ne akujirite mwago joga tutaririe nkuruki. Ni ugutindite na mwagojo mwanya muthenya Jonaru akianine kia sibitari arare giciko kia Gembe North okure TV ya Wero yambirite mubango jo mwanya jo kumenyekana tankatha cietu mashinani bagwatanirite na kambuni yetu sako na Joy Millers ene mutujo Kavagara guku ekuruba ikundi mwanya mwanya bagita no manto kathumba ja gukura kimbesha na muturere na kinyanguruki gukinanira amwe katika harakati cha utonga no mwanka consistently wamberia goseva mweko wa inere arauga mondo moge ni araga kanywa urokae notigie ciaro cio tondo no kenda ukaukiri ndara nagwe mwekuru ita stress wetha wina roni benda ibatae ng'ombe ni mubango jura na jundereba wa Juma keno matiri kada mashinani tujete ntorene gutigira ati ni tushemani ne kurbonde na gukirie kuru mirera ne amona kinyamikarire neto na gutigira twina mbesha mkono tukaida twithioro kande ne county yetu yonde ya Meru twithioro kande ne county Sioro na Kinyadhara Kanithi no tyo kada mashinani twithire gikinya mwekuri banganie oigwitwe ijire andikithie kundi gyaku gutigira ati no gwita nambara kwithwe egunika na mubango jo kada mashinani na ni makeno matiri na kukiria gwati mbaruwa mubango juju bare
isako yetu sako na geti na endia bamutujo kavagara joy miras bauga joji mubango jabata ni untu ibatirimanete na guitana na manto kathomba ja gukuria moyo kurukiri mugongo tutindete bwega muno itubaritanite manto ja maingi tubaritanite about process chetu cha bank kugita kurugura accounts na baote ura bare ikundi ura tukomba kubatethia bajokiendoni baitedia na baikoria, and we want this program yendereo ekoria kana kamero ekenda bonde bedro bare bagipati magana. Of course the best sako currently we are paying the highest dividends kiresha aziranto bakogora na baote. Ugali ambaye hata uwe na mboga bila mboga uko sawa. Kama uko na hoteli unakuta kama customer amekuitisha ugali na hata unja jitayarisha in 4 minutes ugali imeiva. Hali kadhalika tumeongea mambo ya chapati, namna hata watu wanavyoweza anzisha biashara ya chapati. Tukasema unga ya raha premium ya kilo 2 inakupatia chapati 37. Hizi chapati 37 ukiuza na mbao unaona pandeni pesa ngapi unapata. Ukitoa expenditure unakuta ni biashara mzuri. Sisi kama Joy Millers tuko tayari sana kusimama na wale watu wanataka kuinuka kiuchumi. Gukurare kuruba gitigo na nkero na nkatho. Anto ya ruare ya ndiaretie ya kabagara kura kabagara kuruero mutu kabagara na kinyayo ankano na yo kurua. Na twaritanwa mantu ng'ombe mtu tukumenyera ng'ombe ke bona ta mantu ame amunondo na wero bona ne ore mutiatero na maendeleo ya mbonere na ndawibwe amuno twetwe kinyarenge to weru utwa weru ari Antonio Ntotoche Weru TV kuma Igembe North ni Edwin Gatobu. Nja ya Weru TV nitete na mbere kugwatanira na kambuni ya KRA kuritana mwingi nikini bwega kuandikithia ugoti bwao kire kizikene na chomba ta filing returns na ruo musafara jojojo kinyete kaunti ya Tharaka Nithi akariba kiona kanya gakega kuthoma uria muntu omba guchokia ugoti bwawe na uthu bakiamukira kinya iyewa na gukenanira na atangazaji njorwa ba Weru TV na Weru FM. Martin Mugambi gatuonie uria gwatinda ntereji ya mayo rutiogoti kana KRA bagwatanirite nandiki bandeto ba Weru TV ye mundi bathongirite na kurionga account ya Tharaka Nithi tumwere imwe kumenyithia kariba account no kurutogoti kana go file returns ntugo inyanya itigarite gakimweru ethanthatu umba kuthira. Twina musafara twa kuburikania kufire returns cienu tuku gachite kuthira gukinya ndendeni 30th June tutigerie tuku inyanya o muntu naciumiria fire return yo nontu wa ndendeni ya kurukota file kwina penalty ngiri ki individual pin na kwina penalty ngiri 20 chikundi na company pins barabe nacio kwa antu bachumirie bambirie ntere cia pore pore kiri gichigo mbunge kia mara kuthungira chogoria mari machuka akanwa kathwana mari manti kuthungira mukothima na muthia kurikiria mbari cia giaki ntumwere imwe kiria kariba kaunti ya Tharaka Nithi na kinya nthiguru ya Kenya kumaja tumete twerekerete barabara egwita chuka twina marimanti mukothima antu ibachumirie ba return kenda twebera penalties na antu bedo besa sawa na mantuja na regulations cia Kenya Revenue Authority kuringana na mobisha mama kurega kuri ogoti kana guchokia machokio kana gufile returns no akuretere muntu ngaramendito no mono kinya kuringwa baini o muntu onde we mu Kenya no bui kwetherwa ugichokia returns ciaku musego mwaka ni responsibility mukenya wonde kufire returns yawe na kethwa kuzinto batire kurea ugakirea ketho biashara ketho personal business udida yao ukafire return yeku no amechoke kuringana na obligation ira wene ogipini yeku keri potrandeto cia Weru kuma gichigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Nkatho cha mwanya mutegeri ni ugwe kugwata kanya gaku na kugwatanira na bao twikire nteto cietu ceru themwe ende kagitene kau ethro kigwatanira na Phineas Imana wona charungamana thaithatu nikenda ethro agikuretera nteto cietu ceru thaithatu eta nambere na gukenera mibango ndene ya Weru TV rieto ni Maureen Kinya mona ni rieto mathithio ni Gladwell
mwende.